Velren News. Mapungo karochidzwa maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhana vha ṱoḓaho hovhelela milioni dza maḓana rathi ḽifhasini vha khou kwamea nga mutsiko wa mufhiso u re nṱhesa zwo vhangwa nga tshanduko ya kilima. Ngudo ntswa i wana uri vhana vha re fhasi ya miṅwaha ya ṱahe vha ṱangana na mufhiso u re nṱhesa lwa maḓuvha a furaru na u fhira nga ṅwaha. Tsedzuluso yo gandiswa kha Science Advances. Velren News i khou ṋea vhoramabindu vhaṱuku vha tshiṱiriki tsha Vhembe tshikhala tsha u ḓirengisa nga mahala. Kha ri pfe vhaṅwe vha vhoramabindu vha tshi kovha zwine mabindu avho a ita. Nga dzina ndi pfhi Mulaudzi Tshimangadzo. MTO Farming Project i wanala tshiṱuni tsha nṱha Ungweni. MTO Farming Project i vha i tshi khou rengisa makumba yo thoma u shuma nga dzi 5 dza September nga 2025. Oyo ano vhuyelwa kha MTO Farming Project ndi Mulaudzi Tshimangadzo. MTO Farming Project i khou humbela u thusiwa nga 200,000. Iyo 200,000 i ḓo thusa kha u engedza chicken house. Musi MTO Farming Project ya vhuya ya to engedza chicken house zwi amba uri i ḓo kona u engedza na khuhu, ya kona u thola na vhaṅwe vhaswa kana ya kona u thola na vhaṅwe vhathu vhane a vha na mishumo. MTO Farming Project i ḓo kona u aluwa ya kona vhono supplya i tshi khou supplya kha hanevha vhabvannḓa kana ya kona u supplya kha mashopho mahulwane. Nga madzina ndi pfhi Nthabeleni Rotshidza, ndi dzula Tshifefi na bindu ḽanga ḽi wanala Tshifefi. Ndi vha ndi khou shuma u ita maluvha nda rengisa, ndi to renga zwishumiswa nda vhuya ndi tshi ita maluvha nda rengisa. Ndi na muṅwaha wani ndi kha heneyi bisinese ndone ndo ṅwaha wa vhuvhili. Benefit ya mbine yanga i vha i khou vhuyela kha nṋe muṋe kha nṋe. Nda khou humbela u thusiwa nga 300 ndi kone u engedza zwiṅwe maybe ndi ya ndi renge perfume ndi vhuye ndi rengise na perfume. Ndi vhe ndi tshi khou rengisa maluvha na perfume. Nṋe nga madzina ndi Fulufhelo Tshiguvho, ndi dzula Dopeni Spikizi, ndi wanala tsini na kereke ya UAAC Tshamutshetshethe kha bada yo u gonyela Spikizi. Nṋe ndi mufumakadzi ane a khou tou ḓi shuma zwa zwino. Ndi vha ndi khou baga magwinya ndi thoma u baga nga vho 4 i tshi ri vho 10 nda vha ndi khou fhedza u baga magwinya, nda vha ndi khou baga dzi backfish, nda vha ndi khou ita na machips na dzi kota. Vhathu vhane vha benefita kha nṋe vha khou benefita nṋe muṋe, ha dovha hafhu ha vha khou benefita vhathu vhane vha vha khou takalela u gudisiwa kumiksele kwa fulauru musi ndi tshi khou baga magwinya. Ha dovha hafhu ha vha na vhathu vhane vha vha khou takalela u gudisiwa kumiksele kwa spices musi ndi tshi khou ita dzi backfish. Zwa zwino nṋe ndi vha ndi khou shumela hayani, a thina tshifhaṱo tshine nda vha ndi khou shumela khatsho. Ndi nga takalela u lambedziwa nga masheleni a linganaho 7,000 uri ndi kone u ḓithela tshifhaṱo tshine nda ḓo shumela khatsho. Nda dovha hafhu nda renga na zwishumiswa zwine nda ḓo vha ndi khou shuma ngazwo u fana na mutshini wa machips. Mutshini wa machips une nda khou shuma ngawo ndi muṱuku, ndi nga ita uri ndi wane muhulwane. Ha dovha havha na mutshini wo kata mazambane, zwa zwino a thina mutshini wo kata mazambane, ndi vha ndi khou tou shuma nga dzi phanga. Nṋe ndi na ṅwaha muthihi ndi kha hovhu vhubindudzi hanga. Nomboro dzine vha nga nkwama khadzo ndi 072 599 7638. Ndi nga dzi dovholosa 072 599 7638. Nṋe
ndi Phiphodzo Chikosi. Mabindu anga wanala ngeno Tshauluvhedzi Njelele. Ndi na 2 years ndi khou rengisa zwikukwana zwa mabaphanya. Nda dovha hafhu nda vha na 10 years yo rengisa mitoli ya ṋotshi na u bvisa dzi ṋotshi dzinḓuni dza vhathu musi dzi tshi khou vha dina kana fhethu hanefho mahayani. Nṋe ndi benefita hafha kha khamphani dzanga ngori ndo ḓisikela mushumo une khawo ndi ya wana income na community yanga ya benefita ngo wana mitoli ine ya vha uri i healthy. Ya dovha hafhu vha wana zwikukwana zwine vha alusa vha ita khuhu dza mabaphanya zwine zwa thusa kha food security. Masheleni ane nda vhona ungari arali nda nga u wana business yanga inga improve, it's 500,000 to 1 million rand. Ndi ine nda vhona ungari ndi nga kona u ḓifhaṱela zwi infrastructure zwo ya ngo fhambananaho. Tshiṅwe ndi tshi nga vha tsho panga mitshini ya HR, nga hafha huṅwe nda vha infrastructure tsho ita mitoli, tsho processa mitoli na mitshini ya hone na u engedza mitshini ya u processa mitoli. Ndaa. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own Archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi kakhulu. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4,000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimeswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.